Notanithio ngai notanithio andu ma Yesu mashabiki magugeze no matane tena baya sana. Na ndi obe gutanithia andu wangulia the greatest. The greatest. Okay. Ndola munene no na na mundu. Nguthuko ngai ula withayo. Lakini namu mashabiki no marete kuigwa moyo. Ondu tanithia ngai ukatanithio andu. Ketha no megwa latha ya wathi ulogwina. So how do you ensure kana ensure kana wathi waku wako none say for example matukwa mundu no bine remote kana kabine simu next wakisha hata kana wathi wako ndo utungite na ndo wathi kwina studio mundu usino edukisi wathi kuma mwambie mpaka muthia ugethugize wathi wakwa ti wathi u wa chorus wathi wakwa ni wathi utungirwe muno likanetwe ndeto mbinge wathi wena mashairi maingi ukawethugize wena meza miadi mingi une ane jua kila na ndeliva balabeana no ngina methugize mama ne mwana oyenda aciara ndu wathi wakwa bambe ukawethugize ndu ronela lakini ndu ko mine no manange lango yenda aci na yu mundu ali akwela bambe no kumana no kwenda na kwikate no kwenda na kusezi ndu wathi ni wathi obangero neza no gakoma neza no ngina mundu ogwethugize ndi mwana oyenda aciara ndu for example tunenga na example pe muna uitota Wilberforce Musyoka as ya in the first few seconds ambako huku musesia tawathi no wake wa kiwango kingi nene kulyo kwaku okanewa jo wanewa nganeke ndo na mubwano wasaki ukesida at least mundu no amba kwamba tukule tukulyo alafu ailika nika ndako na content no esida connect content back to back so intro yaku wiki hata we say that no wa huku mundu no enda iwe kwenda kwithukisi jona gwa yuba mwambelelyo yudozu examples wa mundu wangai tumunengere nda ya Wilberforce wathi uzu bambe ugamba okulyo mubwano na game baundu ronga gwele wenda aciata yuru mina mbe na okuya nyo wathi wakwa intro ronga kwazia nenda aciata yura wathi uzu wa mina thugezia wae kwaje ngai we thugezia bambe no kulia ni mwana nge wenda aciata elezia aina anana mego yundo matha uno ngina we thugezia wonde jone njua ayu na urabia kindu ke bambe moza miati no ngina we thugezia manene nenda aciata so intro yaku mesoba sei ya wathi intro ya wathi nezoba cia ina characteristics ya baida ile hata generally kindu jambe die lelia bau wathi wakwa ndia aciane nota kana ndia aciane ne ya wathi ngomete aiye nyambathi cia kwa ciothe nikita konondo kuona o experience ya rayo cia maisha kono mundu ezile tondo kono maundu ndo mawanga ina kou mozamiati wako wambe wethe ya namba na kindu kila geito kila nona oguzu ondozu na ndiambelele ku you for example jamaa huyu Jose naona yakaleta muno atena kibeti na ni mundu ende no kwa yibu iswane esito na kunanga wibu anata iswanio ya mundu kwenda okuwa na ele umwe ya wezi Jose ndo mana aimero rwana nige na Biblia ya Asia pena binda yake londo tio lakini mundu no obita yake so kima ile mali wazizia tio sio wezi kila mundu ana binda yake baima no zugume mundu alonje gebeti wethe ro muzugumie ko ni je dungu azia ebin kila mundu no wegwa ana binda yake wazizia Jose no muzani no mundu wegazete ko nyono ngona di mundu gwa roga gimwamu hypothetically speaking you utona ko you easily seto na kukwata wathi kwa nata you easily you lombete bin kendo kibwao wathi ugao Jose ni wemeto rwana na no nazie kwetela zawa Jose no gwethe ona twendo twake wika lakini kwetela ni kuzio muno wethe ara right person kana wethe resources ilogwe wenacio then as stability ya gwetha ina marriage wa no wine wathi wa mapenzi mapenzi no nini ndo ututumba wake sida wili no uko na wathi wa mapenzi mapenzi no nine na ni obata azimbali zia mapenzi nezi yethugia zia muno no nine lakini na gwe nenda gwino gendu nezelete nyemwene okay na yuningi na na we ministry ando inge tofauti to kwese thia uteselete lakini kiko sula na ando ange wathi wa mapenzi no nine na zuni no gwina no ni namba these events ni namba these mathiko namba nine these arosi these YouTube channel yako ge siebo minge
channel ta ukitawata kira wa Evangelist James Makau. Evangelist James Makau. Kana mwene kanene. So which itawata yo channel itawata isidayo era wa Evangelist James Makau. Evangelist James Makau. Stroke kanene mwene kanene. Ni ukuli wakile wili ko yo lwandhe wakomana na wadhi tiwa gospel lakini wadhi usuno ku una content zio we na otora ni museo iwe gendo ke mochoza ni na wadhi wende ni amundu ni wadhi we no za ni theni wagu we bai wadhi otethugezia ano ne thugezia mbathi cianga yugethia wadhi usundu newa ka vlog be bandu newie na te alaika anyway nya binafsi ne thugezia ne thugezia gethia mundu uzuno wa ina content no ina mbathi na content no ina gendo kio make sense vlog ya nzeo otile brown na kunete penzi alivonipendaga bana mara sika vlog uno wakalitenda sana ambana no wawata gendo ndino ndete mundu akwa bamba naki bana mundu sina wawata gendo chagwa ni kulia hii mwini wa secular no wana watoto na kuna gospel onatwa azizia tio kamba nondu ya azia nyata kwa azia wane morange no ne thugia jambadizu na twa azizia au meazuo ndema ina izu ti azu maina izu zienga lenge ndebe ombadi maini is related na gospel kweli na gwe oza niwe ndene amon bedenge me oza ni wana inengo inanga na wenga yi badenge me awa mwene wegirumiara bayingi ndo chaza dani ndeno sindu zyo ndene zyanga yi dani ndawo magenengo na ge mwini na nengiwe genengo jagwina nenga kwa to ligile intro ya wadhi no amino thauka athauka ora amino thauka wewe tawata wadhisu wera wa ikwati ngai kwa to licho kwa to ligile baini nine stanza otigali bolika magarao magena otigali bolika magarao magena ndibona rango magobi nagonwa ndibona ramuchezo mbengozi aya ndate kate gomi polizi na bigwa na ingete gomi nyezeli na dongwa kwa hiyo tukiza katibuite na wewe mwini kwa hiyo ama no same onatika diwoi no nagwa no zani no ziazia wo gambo no ziazia ya no menda gwethugezia chau na no ziazia vani base yagu mashabi yala magu maronda gwethugezia chau manenga kila mekwenda utumani wako ukawisilia ukamaze ya style ni lo kwenda makobe sio kunia wacho my story kanati ana story ti story WINAKE ndoezi la magobi nabo niwe no mundu twayo bagube muno mwe bagube what do you mean twaye na uziano mwendo twendo nikele tumwendo ayu ya beni twendo twako sana no maundu ma maisha wa mawezelo andu mezela na yu kando abo lizi itu abo lizi kaya ando abo kaendie kazi kata ine nomba na yu memo obaka kai yu memo ka mangu wewe ya jaige ndo jaye na bina muno wathi wethugeja nine re awo minge muno jaige ndo jaye na bina muno. So when was that? 2020 2020 ibinda covid you abandu kata mbito shika kwa covid kata na abo shika in fact kaeka shiku nondo covid ya 2019 lakini Kenya ndio kie I guess mwezi wa karatu bandu ndio likana kana mwezi wa pandobu but 2020 you ibinda you na kwatwa na to abo lizi neze lo maundu mai maido muno fact kindu chandete ya depression binge baadhi yana iwe kizione na angiwa je tumi gwetina na ije munana wabone Yesu munana no ndo mo rabya series yagu sia ndeni akawozambi ayito yo ando kotedia tiyo kakoseye wa diagoza so izu akati kalozi ilio lakini leo si experience ya mundo ne otothi ya mundo nke so do not get into details but generally what happened very generally no ziendo twa bija nie nye mwene na abigio bantu na gwa na no tamu
na idhingi anaweza kuwa anaangalia mwendete umuthi ai ndi mwendete labda yu la wendo wanga hii tweka lo twako mana tukagethania ni munena nacia tuiko mananga muno na ndiezi ile na tunene lakini ndino ngone so umuntu ukakomana nake Suzana ndeta Suzana ukomana nake Suzana umweta ndio na kana tunene nondo ni wazio kwa mzee ni wazio kwa mzee ni wazio kwa mzee naenda ezio maisha lakini ndo mumenete ndi ambo mumena nyine na mwegeye kuma ngone mwedu aze na gwegeye kuma ngone lakini ni cha kumisi muno ni jambo mezie nondo kindu jamu thembo ozwe mutangi society egerizivi ya ndonge ba mo gerizivi neza kwani ko yai buka na yanya nange na tiebu tiebu alama mweze meze tiebu alama mweze ko ila na yoti yako wishi no sa aya Brian Ngumbi asiti ati morning Steven ngetheseka seka uketa evangelist James Makau aka Jemone muna wako na nisi umeta sanga i amwathime thukumi usu wake ona wathi wako wa campaign no wambinete free ni mutambuete muno unela Brian uneta sia MCA is a good friend of mine tunamzabodi muno lakini zie mziago no uziathi naye lakini ngai monene amaundo magaza over achana nayo Alfie Cool Kid morning Steve morning to you gotea kabro kauka kwa ne munyanya wako wa nguvu kwa vinya wangai kaendete vasa nde patelo sije morning MUEMA neva kazarani ngetheseka seka muno nekese muno jamaa usu au mavasa muno athi muno isu nikusala mutandao witu wa Facebook mutongo TV ni muvyana ndaye ndo akwenda no sese ni ukuli ati so far winite mbadi sianata badi ni ne tambinge challenge kila ke bono ndiye ke videos yonde niki weke video ndi nenda kwege omwe no jumi ondo kwilero kwa tutiko zio muno na ningwegia because yombadizie bombinge njagwe ni na ambadizia madiko ngwethe ayana madiko na jathe function yonde niona izuzi aziaza nina ko ni na ambadizia yonde ko dungia wathi instant recording wathi yoga uma ani MC okay ni MC besides kuna wekata na gwe ni MC ni MC aziathe okay naone ni na jathe gina ga game agimwe toka kema kama twa kwethia ni cha cha mudamba cha changazi cha mudumera wa Thomas nezinonja hizi Thomas babange kuthoke beti ando kitho Thomas congratulations kwa kuthoke beti Jose atatie cha ema lakini no twende no bangithia wathanda tutio twende no bangithia undo kwezo tho ichake nyakuli Jackson Mutinda mwakomaneta mweseka collab Jackson Mutinda ni kazi ni wakwa inyakwa ni well elumaite ya kukwethe nokule experience yako ile hata ukuthoka na Jackson Mutinda ndo Jackson Mutinda ni tresina mundo una experience una vocals una yani wekalete kwa industry bindayasa how was the experience kino jambe ndine na Jackson Mutinda ni mundo mulau nda mathina na ila na mwendie ni wetegelile bathi zako nini kwa pastor kwa pa ganambe yo bau pa 4G studios mungu kwa na Jekonas ande the munomo masekete mundu angai apostle Jekonas ya abuga nizane wo kabuno twiri abu kila Sunday yu Jackson ndo akomani abu na mweta twatebe anisia anengo materials ni mwesene kumatene Jackson tikazi ni yakwa ni mwesene Jackson atambete ku record wathi wambe ni twezene ni kazi ni yakwa okay upe wathi mo wisa wa Jackson mbadi ni zieze wese taipa ola we wathi ukita bi wa Jackson pe wathi weta wa na beta ando makandeka wathi uzune wa ando mathima muno ni ne te wathi related we na wathi su na beta ando makandeka ange mageko bunana muna muno maingetea nundo wathinana thina wagagazia kai mundu no athine ni kwa umani kai mundu no athine mama ni kwa umani na thinite muno mbaito na nayo mutangi peka thigana kiwinite uthuku waku ndo kwenda kwigua utao be kera wa manana
era awera manana paper ndo any part wese awadhi usi neneze odumanu wagu ndogwenda gwewa maota ndogwenda gwewa ndogwenda gwewa so ndino awadhi wako what have you learned from Jackson Mutinda ile kutethete kwamba awadhi wako Jackson gendu jambe onoge tugeza mbati ya Jackson Jackson ina from East Art ine moyanda yaju Jackson ina kuma ngoni yake ndini ya ina kindu ke ngoni yake okay pe muna wetu Jimmy ni muni gospel mbene ukeze sana na indi director ni sema sama itu masemba nenge countdown tumina na mwana oi tuona na yake theater yeye so what we do na tu that na ka session okaini ka kuchanga no sino say iti latu na nzomo ka session kaini ka how many questions can you answer in 30 seconds tukachanga mwa kiasi kaema that's a pass aya Seth Biblia no Seth kaema that's a pass masema dede pass no ham no Biblia ni aziani we mwana wa no CBC ni chao CBC tikezo mogecho ye kila in CBC in full CBC curriculum based studies competence based curriculum when idea ham Shem Japheth maima no yes and then Seth imagine I mwana wa Adam you know ene Cain na Abel ila ula oyo ngino Cain wa Abel na so later anima si mwana yeta wa Seth okay 7 questions here matena time keka ndo nimekala miaka maana 5 miaka no extra weka na yata miaka no extra ndogo monga imwa pe ndongi nitadia nitadia ziana ndibwa yatima kedhani no uwezo okay ngine ngaino ko no uwezo no ko no uwezo kindu kimwe uishi yake kando ni maelewa yolo wako kedhe ano ni mangelewa kedhe ano ni mangelewa ko ngelewa nyemwene makalewa chao specifically niwezi ano ni magodha abo judge out of or something or drones ano maka managende ne ja mundu na mundu ya wethugezi no maka omana wa mwene nuo no gwale angwa zaidi okay na makalewa la story ndei la story aya ni papa ndo bamwe wendo thi kutumia ku spend holiday pado bamwe na ndo spend holiday Tanzania bandu bera wa Zanzibar okay kwa mundu mo uthioka ukekate uka spend na holiday usino holiday mami ungi onge I know it's easy. I know it's easy. Na nje muno mama ana ko no neguwe mami labda mzee Nyindipo oyu alikweta mindo yin makwani yindo sila makwani ayi ana bayi makwani haya okay leumwe lazima ole ku ndino wa holidays ngima ndiye moyo gima bas wanaenda ngima nacho ngima kuma tuzama zinzia mdembozo okay kila kionenga wikwacho wa kwamuka na kutelia mondo lolote tasikira mudana nicho utangeyo utangeyo nonenga ewe kwacho muno none zinga inonzo bete na ndigwa nende ndigwa wekala tha yokusema onene mayo asi amen aya ikuli ya mwiso kindu kimwe pyo kwenda pyo kwa achieve kindu kimwe kwenda kwa achieve kutake beti stage yetu ndina ambobika no ngurwana kona how old are you 24 23 bado 24 kidogo na ndo ndakati wenda ubike miaka nata na ngomi yako ile wijo at least 26 hapo usisi mundu gwe nata
nendo mundu kugia ngai tumia pa uyu mundu kubwa nata yuki kusisi u obvious mundu umene wana ogindu kizio kuno ngwenda kana ge yo mundu brown ude munene yo and application tibo application bado aha ni sawa sawa ndio kule kila direct mbato mine kendo kila ukwenda muno pyo kwa chief necho kendo kila ngwenda kwa chief nyo mundu ni thukuma ina oga brand kera wa Gemco Productions na kila ndo ngogolia kila ndo ngwenda kwa chief no ni grow ni grow ni thio na zindu ziakwa cia uthukumi yes pe mundu kwenda kwesa kwa collab nake ni nenda muno ngeko collab na mundu takasolo uwe moyo nono ni zino ambugelio muno wewe ndiwe Mungu mundu nini wewe ndiwe Mungu wa kuongopewa ulifanya dunia iwepo tupitapo katika magumu sisi twakuita na kukuambia Jehova take over aya na John Gay ne bara wadi tawewa wake bata nago metho ma Jehova megila bandu magisia Yesu seono thugu okay ni sawa none papa ndo wenda akuso perform kazingezo perform in this platform ni were very good Parane ando perform ovanje nene ina ando manda ya kwa function ya wabina ndeti kwa sababu mundu baakenda kusa kwa kwato thichathine kwake kana wine kana sino cia muthembosu how can they catch you aende mundu wakwa no ni manenge namba okay pia Facebook ni bau nina account ira wa mwene kaneni ngera wa evangelist James Makau ugila bandu wazaji James Makau kana mwene kaneni no wangu atia pia YouTube channel iko naitwa James Makau okay mundu ndako kwate we mwene personally no either utike musea wake kana kwete chathi kana collab no nina ngane namba una namba yako ni 0703 153 481 ndongelele okay 0703 153 481 naende akamba ni mugolia ni zabodi ni wakamwana kanini gen ni kamwana nigete ngai wana ngajathi cha kungo kuna neza nda duina collab ni the gwina openly adeve na ngai no komwathi mamono bwana James shukrani sana kwa kuja hapa Mtongo TV tunashukuru sana Mwenyezi Mungu ngai yinzi kenda ika kwamba ngai yako ne oseo na ayone ngamumo betekele nege ya ndo manzi yeze mendo ai piu pa ni metoke piu neze numere kataka ibe bantu bero wamuka neze manzi yeze mukawa na mugeze kwa jumla no ndo baiza na gedia my friends mako wa the money do no mulika na inyonde kero gedia mamina mzee mamina na ogedia neze no nzia yeze my friends mako them masangu kila bantu na mugedia neze muzia yeze Brian Ngombe ali mwa muno nenga yuzu ni munana wako amana muno ngeze singombe wabika nza kwa kila ngoni ndo twiki yeye tebela kiyo yaba azu ndikwa seno perform yawa this ya then muno